Naimbag nga malim tayo aming kakabsat. At damdamagin nyo, bali in vlog ni Cherry di rabi in reveal min kakabsat no niya dagiji kapag paiswanan na no agkapin ano kami. So adu kami nagdamdamag no agkabsat kami ba no sino ti inauna kanya mi nga duwa nagpinsan kami ba. Ta derabi gamin in reveal mi talagang kakabsat no niya di kapag paiswanan na no nabuya yung vlog ni Cherry. So aje ti sungbat amin ti damagyo. Nanda nabuya, buyanda ko. Dagiji man fans tayo nga hampay unay nga dagiji fans tayo nga hampay nga nakabuya aja nga vlog. I-visit nyo lang ni Cherry Funny Videos ti naganti page na, i-visit nyo lang iso nakakabsat ta in-upload na i mismo din ti page na. Dadya amin dagiji sungbat ti damagyo. Ta ati man ti sumbaro no nga vlog ko manin aja in-upload ko gamin derabi Ado man ko komenten no kaano-anok ni Cherry. So dagiji fans tayo nga siguro nga nakabuya dinti in vlog mi derabi ta bagami talaga di kapag paiswanan nakakabsat, di ba? Di ba makita yo pa yung manganti kwa aginaw. Aginausan namang manganti na alsima nagbirok pa ti manggang mabasit pa gidi manggang ako hampay unay dadakkel. So aji kakabsat dagiji agdamdamag. Visit nyo lang ni Cherry, ta. Di yung nga maamuan. Sino ka daw yung nauna kanya, ta? Linggara, dagdamdamag da. Sige. Han kami nga, agkabsat, kakabsat. Basta, buyaan nyo latan, jay vlog ni Cherry di rabi So, basta, dadya amin hindi sungbat Sino ka daw yung nauna kanya, ta? Sika. Kasi kamot. Ay, na magbaga. Ado ti magulgulwan. Tanta kanog kakaingas. Kunada. Si kayo man lang tagkabsat magbinbinner ngas. Cherry ti awag yo, Karen mutlat ti awag na. Kinaji may sa paklib agong na kunada. Yung gamak kinjo may sana kutong. Hanggang nga lumuklok mag. Hanpeg do mapilido. Ado nakapansin ta agduma kami pa iti apelyedo. So, adumit talaga di tao nga maka-instinct noon niya talaga ti pamaya. No, anya. So, adi ti isong batin kakabsat, i-visit nyo lang isuna. Dagiti man kakabsat kayo nga makaamut at nga aldaw, no, anya kami kini Cherry. Sapay la ko makakabsat ta hangag balbalaw iti support tayo kanyami. Hanggo magbalbalaw ti pinagayat yu nga mangbuybuy iti vlogs mi, ta orekas kasano ket. Agaramid kami latati content nga maparagsak kanyayo ken mang rayaw kanyayo kakabsat sabay la ko matahang kayo nga agbalbaliw kada kami ay nagadadik ka mangan piyas nagadupay piyas di ko asa nga aginawon ti kinapudo na ka ginaw ti piyason so di lang kakabsat ti maibagak tatangal daw naimbag ngal daw tayo amin. Spread love Spread love nga kunada.